Puk. Dobar dan. Evo, kao što sam obećao, iStyle mi je isporučio 2 iPada i red je da vam malo detaljnije pokažem razlike, odnosno sličnost između ova dva uređaja. Tu ih vidite ispred mene. Idemo redom. Idemo prvo dizajn, kao što vidite. Oba dva uređaja imaju identičan 9,7 inčni zaslon. Razlučivosti 768 x 1024. Tu je ostalo sve nepromijenjeno. Ipak dimenzije su se malo promijenile uređaja. Ovako, prvo da naglasim, znači ovaj je predstavljen prije godinu dana. U ožujku je došao na tržište vani, nije kod nas u ožujku 2010. a ovaj je došao u ožujku 2011. Znači imamo i godinu dana razlike među uređajima. Ovaj je jako brzo, iPad 2 je jako brzo došao na hrvatsko tržište, palac gore za distributera, dok je jedinica malo kasnila. Idemo što se tiče dimenzija. Znači, kao prvo, novi iPad se smanjio u svim segmentima. Ovdje imamo 24,2 cm, 18,9 i debel je 1,3. Ovdje se to smanjilo. 24,1, 1 mm smo tu izgubili. 18,5, ovdje smo 4 mm izgubili u širini. No najviše bismo izgubili, ovo je 0,88. 0,88 mm. Ispod centimetra, kao što vidite, ultra tanko. Bez obzira kad je toliko tanko, ja se bojao uvijek toga, to je prilično robusno i nema savijanja nečega da sad ja to, vidite, ništa ne dešava, niš. Ajmo još malo o ovom zaslonu, znači Apple jako hvali ovaj svoj zaslon i na oba dva uređaja taj zaslon radi stvarno vrhunski i nemam nikakve zamjerke, nema greške. Međutim, ono što naglašavaju da je otporan na oštećenja, to je, nemate ga s čim previše ni oštetiti, to nećete nositi po džepovima da bi s ključevima izgrebali nešto, ali to staklo ima zaštitu od oštećenja. No ono što oni naglašavaju u Apple-u, da ima zaštitu od otisaka prstiju. Što je notorna glupost, lažu. Nema šanse, nema toga nakon što ću ja šarat po ovom zaslonu da se ne vide otisci prstiju. Ma nema tog uređaja koji je cijepljen protiv toga. Ok, drugo, dizajn tipke su ostale jedna tu, kao što je to uobičajeno na Apple-ovim uređajima ove vrste. Međutim, ovaj je dobio malu VGA kameru s prednje strane za obavljanje videotelefonije, famozni FaceTime. Otraga, ovako prilično slično nalikuju, s tim da imamo ovaj gornji dio i imamo dodatak kamere. Ovdje iPad 2 je dobio, znači, kameru. Iskreno ne znam zašto, jer je prilično nezgodno ovo ovako držati i snimati i s tim baratati, ali eto, za, ne znam, nekad može poslužiti. Radi se o 0,7 megapikselnoj kameri koja snima, maksimalnu razlučivost 960 x 720 piksela, znači onaj HD ready bi rekli, ili Shutter HD kako ga ja volim nazvati. Drugo je više manje ostalo isto, tipke, zaključavanje zaslona i pojačavanje, stišavanje su na istom mjestu, s gornje strane tipke za paljenje na istom mjestu, utor za slušalice na istom mjestu, s donje strane isto, s tim da je ovdje zvučnik, a ovdje je zvučnik premješten. To vam je to. Ajmo mi sad to upaliti. Oba dva su ugašena. Htio sam ih pred vama upaliti da vidimo koliko treba jednome, odnosno drugome, vremena da se podigne. Ajmo. Jedinica je čak prije reagirala, ali sad ćemo vidjeti što će se desiti. Ovako, dok se to diže, malo ću vam reći, znači, koja je još razlika ispod haube unutra. Ovdje imamo ARM Cortex A8 procesor, radnog takta 1 GHz. Opa, ovaj nam se već probudio, ok, nema SIM kartice. I iPad 1. Pa moram reći da se prilično identično digli. Zanimljivo. Ovdje imamo 1 GHz A8 procesor, dok ovdje imamo 900 MHz
A9 procesor, ali je dvojezgreni. I zbog toga sve radi puno brže, puno ugodnije, puno ljepše. Stari iPad je na A4 chipsetu, novi je na A5 famoznom Apple-ovom koji donosi znatna poboljšanja. Bolja je grafička kartica u ovom odnosu na ovaj. To ću vam ispod teksta napisati, jer to Bog sveti ne može zapamtiti kako se zove. Još jedna osnovna razlika ispod HUB je što ova ima žiroskop i digitalni kompas, dok ova ima samo akcelerer za to se lijepo sve okreće, ali nema žiroskop, on ne kuži šta točno u kojem položaju se nalazi, dok iPad 2 to kuži i to najbolje dolazi do izražaja u nekim pripadajućim aplikacijama i to. Oba dva zaslona, to sam već prije rekao, rade identično dobro. Ja ne vidim, dobro, imamo malo više ikonica, previše razlike u radu između jednog i drugog. Glatko, ugodno, bez ikakvih problema, bez ikakvih trzanja, bez ičega. Idemo pokrenuti nešto istovremeno na oba dva uređaja. Vidjeli ste da se ovdje to puno brže podiglo. Da vidimo, ajmo isti album pokrenuti, isto je to tu brže. Isto je malo brže slike, možda sam i ja sekundu da vidimo. Vidite, to se jednako ugodno radi i na jednom i na drugom uređaju. Ne mogu, moramo bi simultano. Ajmo nešto drugo upaliti da vidimo što imamo, neku malo aplikaciju, nešto, H&M, C&M, Grocery, ovo je sve predefinirano, ekipa iStore dućana, hvala im što su nam omogućili da se igramo s ovim uređajem. Critterball, šta je to? Ajmo vidjeti šta je Critterball. Op. Traži da vidite, tu se već diglo, ovdje se još nije diglo. Opa. Sad ćemo to malo ovako okrenuti. Da vidimo. Ovdje već imamo animaciju, ovdje je nam malo kasnija animacija. Kao što vidite, puno brže se izvršava sve na iPod dvojici nego na jedinici. Mogu li to prekinuti? Mogu. Da. Puno. Op. Ok, dobro. Dobro. Ok. To vam je to što se toga tiče. Nemam šta puno previše reći. Znači, oba dva su dostupna u iStore-u. S tim da je iPad 1 naravno jeftiniji. Snizili su mu cijenu. Znači, ova najosnovnija varijanta 16 GB Wi-Fi možete za 3000 kuna dobiti. Do 16 GB Wi-Fi verziju iPada 2 za oko 3500 kuna. To je ono što nisam još rekao, 16 GB, 32 i 64, oba dva modela. Ljudi, to vam je to, vidjeli ste jedan, vidjeli ste drugi, nećete pogriješiti s nijednim koji odlučite kupiti. Ovaj je ljepši, moderniji, jednostavno seksiji, mogu reći seksiji, jel smijem reći seksiji? Ok, smijem. Dok je ovaj malo robustniji, malo ozbiljniji, mislim daje dojam kao da je ozbiljniji komad hardvera, ali eto, to vam je to. Stari iPad, novi iPad. Trku iStyle dućane. Moram ja požuriti, jer moram vratiti jedinicu. Bog. Reci im, Lela, reci.